Oh, in the key. Hello. My Susan was Hayi ngiyabona mina alibambeni izandla impilo imnandi. Hello. Nguzamazana. Hello. So Mama ninya. Lapha ngifuna ukukhuluma lani vele bengidinga lapha emini ngaliswele. Oh tangathamba indawo town. Hayi kulungile. So mina lapha bengibona nganthiwa ngangiselinabile phela lina la. Selihlalisekile sibisenze lithenga le mota lipake yadini yami. Alingitsheli lokuthi hayi sicela ukupaka imota cause phela lifakile imota yini lapha lingicelanga so ngcono libhadala. Ngibona penge space kathi. Hayi space aningesana. Kumbe ngcono lingenise endlini cause lina libhadalela like indlu le phakathi alibhadale le yathi. Tachithi yakatosvika nezuro ba kuJapan saka tachithi at least tichawa zokudza ukuthi thani mudzi. I think kumele ngikhweze rent. Cause imota nante wanti thathi space sonke mina masentayelela eyadini yami like. Ngibhadala rent yakhe. Ndakabhadala. Umuntu okwidza rent libhadala rent yendlu le. Ukuthanda kuphela. Idrama. Ngoba tokwidza rent ukuthi thathinga moto. Sakhuluma la alright sengizakhweza ki rent. Andifazi wakhe uyakwazi ukukhuluma. So mina ke swana mkhonyana. Alright kumbeni uhambe libona iplan mbili yodinga enye room. Wena kahle kahle kwasekuqaleni akwanisa ucabanga kulomuntu ongathenga imoto engakathenga indlu. Thenga phela mina ngila moto angithenga mina ngila moto angipakanga moto la wena ngusupaka imoto eyadini yapha. Kwani ndiri kukubhadala atisukubhadala rent every month. Ngona ngikhweze phela irent yangikhona. Sasibhadala le space leso phela ofake khona imoto yakho. Anti iyadile ngeyami. Lina libhadala la. So senza khweza irent. Mayisenzini ina mina ngokucomplicated. Mina uthuza zvakanaka mayisenzini ukuthi hayi andichakude pamba pangu. Pana kuti mota njani. Zvinoshamisire kuti tatenga mota. Ngithe mina vele kulomuntu ongathenga imota ngathi rent kuyavuma. Alibuthethe imali le yemota le. Alibuthethe imali le yemota le. Wahamba wathenga isitendi. Not panoti zvakanaka. Kote kuti muno elihambise ekhapha. Sehambise ekhapha. Kube vele la lihlele kuhlala ekhapha. Ngathanga mataka kuona mina ngithenga mota nasi. Abantu bengathi lingathenga imota abantu bengathenga imota lokhuzenini bebuya bepake yadini yami abangicela abantshela iphunga ukupaka kuphela imota lapha